Yamwachi biem samwa kwa Badom TV Badwam so yada Apostle Doctor ni te kote gwase ni mkranchensem de adu so no ye Badwam kase ansam no ne obetie wo mu bi ne MPP amanyoko no ebie kwan wona wani eda kwan so obetu franka ama wo no otimi be fankrata edo ne nsem bi na no pay ye de bro Adom TV Badwam kase ko Facebook/Adom TV extra ye ho a obetimi a share live YouTube ya Adom TV tube ko Go TV channel 119 DSTV 280 Bini de afia amankwa tamaklu afia ni de mientie said en semni chemu ankasa etie Churchu ni penny de man MPP amanyuko Justin Kodua from Pon say ene party no ebie kwan e free 29th July dikosi 28th August no obi bia wo pese utu franka ama wo no wutu yesika 500,000 Ghana cedi wo bank na won mon say to me Adom TV kase etwaso 29th July, you be nominations new year. 28th August, Thursday, 2025, you be close nominations no. Oh yeah, ni fruwa. The party ne can say, Obia opese utu franka ema party no. The broni friend no nomination forms no. Opese obeji bia 100,000 Ghana cedis. Osan editu just say MPP ya boy ho a akotia by elections no yebekọ ne yesu so na de e kan se party no ti abedwoku a ye hwe se omonko akotia omne party ma enko tenase no omonkasa na omunhwem se hwan ana di party na anim o akotia by elections e beboaye ampa mukoshia suso omne party man no ma awiata so na so ma show interest so me contest by election ni na akoshia mu e kasai Ora Justin Kodua from Pongu so ya wo kasa na we de wo de kwadu na ebo ndisi amanyuku no se ne yekoso wo boko no eye won mu isansa wo dan na amanyosem nti e na aba be wie bebie dru e bra no so se yi amanyosem free boko nsensem ni mu ne yetena so man e ma asomdue fa ne ntumapa efra ena tumi a wo penti ade a ede ntitimu beba o mamu ade a ede mogahwegu beba o mamu enam tumi a wo penti na wo ye echebanya tumi awie no na oman no e na wo se no yabekọ 2024 elections NDC for ensem onkeka oboko na sebi omo hyenkofo kutupa na omo ka se bone bebre efa yerakufo ado ene yeraba me amamu ho aban ho ni nya ya ade a hyenkrofo kutupa ema o madwen yom se o MPP aban sebi boko ansem no ye ndwene ho na susu na ntesa ebi se the MPP aban the last 8 years ye manage boko ensensem no NDC baye in just 7 months no agiagu na ne nyina fi se bi utwa ntro agidu tumi a ntro ne eba ebeyi wani na se beyi uma na ye amayofo yenti asese ensem a efa nyamesom ho ensem a efa ahini ho ensem a efa sebi ethnicity obi abusu a wodon na se obi tribal free no ye fa amayosem enkom nene enu adano a wo moma kwan se obi a wo pese wo predibie wo MPP amanyuko mu bra befa form so no na chese owura kwabna je Japan de wa ekra do kura dada ne me ka se wa power ne campaign ho entoma wo se the new dawn tiniema hudo nsia bi ne sinani so a wogidi ye pa se ye wo haw e wo my Ghana munti se MPP for ekosia ni makoti obi a obetu won franka won kai kwabna je Japan na won for mai enu botaye no ho. I believe that every dedicated patriot, that after this campaign, and I'm very hopeful that I'm going to be able to convince the 300,000 delegates to vote my way. I'm going to be, by the force of my message, I'm going to be able to do so. But in politics, you can never tell. You have to be reasonable. I have always supported the eventual winner in any contest. And that's what I expect every dedicated patriot to do. So I want to stand here and also make that firm commitment that whoever the delegates elect
I will give my full support to that person. But I'm going to work hard to ensure that I am the one who gets elected. And so I do not understand why the media, some of your colleagues, want to penalize people supporting their own candidate. If you are a dedicated patriot and you go into an election and you are not successful, it is your fiduciary duty to support the voice of the party. That should not be used as a penalty against you. So please, those comments I don't accept. I think all of us supported Dr. Bawumia. It does not mean that our political careers have come to the end. Kanea Bain lawyer Penny Godfred Yabo Adame na ene obosobo wo aban lawyer wotiso alban lawyer Penny wotiso sisi echiremu say Dr. Anyini eye witness statement I will say abosumi nsia nsan na wo file no efa owura to force in trial no ho no owura Godfred Dame se no kura bia enimu na mom 27 days eye February ni mu no no on ma yesade ni nyina wi emunsem ene Kane aban lawyer Penny Godfred Yabo Adame ene Elisubo ebo aban lawyer Penny Dr. Anyini ewonsem ya wodi atodwa wo kiremu a enye de se nokre ewosa ade a wokoka ye no emu Godfred Yabo Adame ekira ensem ya Dr. Anyini ede todwa se case biti se atoforcing de no edi bosumi ensia ansa na wono etumi afile won witness statement no anya de se nokre bia ewo mu na emom no ebra na wono ewo aban mu no edi enano eduonu enso metwe 27 days ena wono mu edi won krate bia na sese wode ekono ekoye ewo ogefo bosumi no mu ewo afimpino ne eduonu mienu emu we ena Yabo Adame ebisa de ntia Dr. Anyini ebabegina monten so etwa nkontompo wabro no na office a wo ye adwuma ensemi a opese wo hu no ewo ha wo betumi edi amano sanso so de tudwa se emprempren atene general yi ejina no tumi so a ensem ahodo bi ensesenka oman no ehwe na monani ekọ no wono mu eje mu a wodwene ho a enya de se wote ase we wasanya tudwa se ewo William ato esien asem ne mu no atene general eni nyina so bi esese wono mu koso a ema opanyin no eda efiase titiriu ene senia emprempren enyema bi ekọ eno echi no wosan ebo Dr. Anyini echi ewo kwan a ofaso edi beach bank api ho edwuma a wochira ekame ese atene general yi eni opebia se obetwa asem no eso eho no sande tudwa se emprempren na Dr. Anyini afaso ejejai ensem ahodo bi mu no eye kakase pa na de bro man no a emprempren de be 7 billion Ghana cedis ni nyina ebekokwa enam ginaya atene general yi esienti Meka se nipa mienu na munkonhia so ato na nanomo ensiedo wo eye fomena ne adanse kwantempo no eso a Adom TV kase etosui me fli klum ya na me kwa adwuma ahomachi mi duru be around be 320 na kana atofom wa nti eboa na fire service for na de ewa ha omo so boa nti na toyin kan de bia da no munya kwan yi omo na omo kasa no mu wuye na omo kasa na omo kasa se betima ya mo be ya mo am nti toyin kan be yi free amnani ana omo de baasro nso na aka akade bi a ebema fire service for no mu ni bi Omanfo a womo nsusu etiti mpatem ho enso ede tudwa omeboye ni ama drivers for no sakwan risk because ahane a sharp curve se bia over na se bia wanya hotia obetimi ni kasa kesene be aba be shi islam na se no aba she aha no aha ehun ti ehia double road bi wa ha ebema kwan ma bie se de oba accident bi kura shi abohu anim ade ka na fa ba bi foforo na aboye nyina Former District Police Commander DSP Samson Wunyi Mumuni enso di tudwa se no krepa kwenhie siye no na nipa mienu aneto anananom ewon siedo logistics na omudi betwitwa amaye victims eye driver ne the meet no na omuso omunni bi until Bakwai came very quick and omutimi twitwa and the trap victims but na aye late she say omafi omunkom but for now the body now to from na government hospital Rabia wanya mfie aduanan miensa entampehye uyini free ho obi ani ho wokwa menchi adanse south mensi no mu nene owurabi ono ayekuani anya mfie aduanan enum akotwitwa no ama ne yese ne dabre mu no edi
Ebosam cry efiri kwa minchi ekure no ewa Adanse South mensi ni mu asantemantem he ba kire se opani bi a wonya finhia no aduanan miensa wo kire se wato no bonimu no mu ntentan nei wakotwe sekan akosi okuani a wonya finhia no aduanan enum so efe ni jojo atwitwa no amene indabre mu ayeden odanse ne odina ni hu asemi eto ho nkra ma adom kase se abrante o hye t-shirt no da ho na e fe no kwame aba na enubone no de sebe ofrant se na ye no maye mu ya du pepepe okono ma bi bone ane ewi tramo ana fi eye ready de ene otwe papa nti okobasa pe na ideja na se obi a na adwunu mu enna ho no atwe dade na ade enfata no ye eyi nro kwafu mu akodo aba na ache se opajere ahode okose wonwura ni mu na ti so se nya na ahode nhim nti ma oba pepepe no gware wi no fa na atare hye na ja owura bush okotwetwe bia nti oba na abrante no da wo on sha atare no ye fre no eye jojo owo yire ba ku owo ma ebiisa ba nyame ncha de na yire ne ma no bi ani fi ano no wanya bibi kakra odi nti aye kwa me abem fan na echi ni odi dade si ne ko ho bam nti abrante ye se uganya no sande si ni nsa na obuhwe na ni si ni so papa no twitwa no rofrof nti ehwa na abrante wokum nche sa abrante o me yara se ni enkwoti na ehwa no de ne ho ka po ani didi wata na no kwoti o no sande dade si oni pa foforo so etwitwa ni pa foforo wo wura ni te wona abrante nsi da bi ene nsa na te de ene won so wo wudokum na fiatel fasa si so nti ene dade de on so o shede twitwa ni bi dia abubo no abubu ni namu ni nsemu nyina nti amra me no ka se de abrante na efre no eye jojo no eye ne ko ni adubiase ayaresabia na wo ko gina na adoctor wo hwemu ya de nti amra me no ka se ya transfer ni tu eye gi ewo kumase a wo kwakotua na ayareso na mum kwame abamu ne de ondo da ayaresabia wo ni adubiase a samira doctor fu gina no so ya woje na ayahwe no owie pe na ja police fonso abefande na kugina eye emra Adom TV Badwam kase na uguso ehwa no medi afia amankwa tamaklo ye toso dia pani kwankyerefo Edara Environmental Protection Agency Professor Nanama Brown Kluchi ene wose Ghana ye ne abibima ye dikan kra ya pao dwumedie bi ebetumi aboa ye na ye hunu nmusie ne fin ene ma ahodo a enye no ye betumi ehunu a ya pa ho ntoma kase no etwaso EPA ya monitor there, but aya yekoho and yekwohwe se ekosen na sisi ehun se emre akonenim technology akonenim ekodru bebia ese EPA betimi atena ye office na yahwe dwumedi a ekoso wo these industries se from abone no mu yigu mframamu a ye be check ehun se ye wa levels a eno ebema ye pollution aha Ghana for your health ya pomodin anase eye nti ye betumi monitor companies from your office. Enochino Director General the National Environment Council Dr. Immaculate enso ebo Ghana abaso se eni etimi dru empempenso yedru a wo kire se enche bia oman Tanzania enso ebedi ekire se ne be ya yana sase betumi aboho ban. We are here to applaud Ghana as well as to learn, as we are also in the process of digitalizing environmental conservation, to have real-time data monitoring of the environmental pollution from industries or from any other infrastructures, developments and so forth. We need to have real-time data that will help us as decision makers into making sure that we conserve the environment accordingly and that we are also promoting at the same time. Eguso aya wo bo obade e bobrade ma etwe ho ahia ne yensa se kwa yibrintu no ene eseye no a make say Ecosum Confex 2025 won mapa ho ntoma eyedwumadi a aba eba beboade ade kira hodo afri fam agudie tuo mu de ye ne de enye ehun sunsuaso ne kwan e befa so asia no won mo edisa nhye we aba ebeboa mining no economic activity say adwuma say ye obi anka se man mining wa Ghana ha Ghana mining adwuma ye but we ye mining adwuma ye ka se ensensuo we ye mining adwuma ense asase na besi dan ye mining adwuma ensensuo ense asase question na say ebisani no sometimes policy as in sheshaya aban ni mpanyimfo de to hono very important na policy no bebre on kratem ohun nti over policy na ba enforcement of policy, in other words idea aban si obeye no ma aban no onye
abankra chipenfo bi a wono momensen ahodo mu yetu efomagudi bi a ese wono monsase ebepie dwumadi na se wode nsem wose ene tudwa Saban eba ne se ma yenkra chamfan machine bio emfem free China mba onua masema America ne se machine ekọ nanimu a ese no modi ye adwuma no se ese ya omuntumi repair bio nti ye wo ho a gradually machine be fi ye system no mu. Na make say tema traditional council mpanifo aboawura mu tema Kanu Basin ya wormo yiye enche enuadan ne niema ba bi esie no enye papa wo madwiri ni nyina afiri ho. Such as never does why fee anti DPH Traditional Council Police Navy and the Assembly ye call adwin bako they say yemba yinyama nyina wo ha because ye hata na mo ha se wo hwe bibaeta na mo no so enye fe it's not hygienic and then we are come to reform the grounds again. Yene omanfo bia won ho eka wo saa edwumadi mu so twetwenkoma a wonom de won akosem sei eto yenem. Enti say yemedi wo amle ye ano ne de twamafoma according to some are different. The sport all yema ye park yema ayi funa nam no abokrampa yedi nam ne di begu ani ye to nam ani hata amani bibia bi aya abo ndizo waka wodi nam we adwuma aka na wodi beye bibi bi fluidi that sport all yema si change ya wasenda ye park baga yi be bia yedi yema no. Aminya no sona Adom TV Badwam kase no yemfansi yeda semre ne adaje a wode maye ni die mu a twen yembiem ne fa de bonkrata no ne Adom online stories no ento so media fia amankwa tamaklo.